Akože boli sme na tom WC. Potom kúpiť dekorále. Tu či na druhej strane? Tu som kúpal u tohto, no. Ale nejdem teraz. Nie. To sa naspäť, keď prídeš, ale... Tam tie. Pôjdeš som či ty chceš, ale tam zostať? Ja potom ostanem, no ale za 10 máš tieto tenké, potadiaľto. Tieto sú už 60. A toto sú tieto? Ale tieto farbia, či nie? Tieto ešte nemám odskúšané, lebo... Ale tieto sú takto červené, asi sú. Také, neviem. To si kupoval tu? Do krku by si asi mal kopať, možno takéto niečo. Ak by to nevadilo. No. A náramok sa oplatí za 10 takéto, čo som ja zobral minule. Takéto. Tento s tým lotosom. Ja som zobral minule 6 kusov. S lotosom? Ktorý je? Tieto sú dobré. Toto je lotos? No, tam je lotos. Toto je čo toto? Nepoznám ten kameň. Ale pekné sú, no. Je ťažké, ale také... Môžeš potom u mňa nechať taške, keď chceš. A jak mi to zoberieš? Nie, zoberiem, môžeš teraz to vyplatiť. Kľudne. 3 kusy, no. Ženy majú radi aj ružovú farbu. Ak ona, neviem, či má rada ružovú. Ešte toto, čo? Tento je pekný náš. To zoberiem tiež. To je z dreva, myslíš? Toto nie je z dreva, to je umelina, to je nič. Hej? To je nič vec. A tam máš mantru. No, čekaj. No, tu je mantra. Toto vyzerá dobre, ne? Toto je také, ne? A toto malý dole. To sa mi páčilo mne. Aha. Nemám hrubú ruku. Pekné to je. Dobre. Tieto oriešky. A toto nie je z dreva, toto? To je drevený, no. Toto je drevený. Asi mahagónové drevo to je, no. Ale nefarbia tie. Ani mne nefarbí toto. Pokiaľ... Nie. To by tam písali. Ja si myslím, daj to na... Daj vlastnejšie. A to nie je to isté, či je? 一样的，这个是一样啊，一样的。不一样。啊，不一样的啊。这个小的，这个大的。啊，免洗的，好不的。这个48块。啊，这是这个15元， 15。给我听。 To je dobrý. To je 45. Hovorí. A tento je prečo drahší? Lebo je väčší. Dobre, tak toto všetko, tu mi to spočíta. Počkaj. 便宜可以啊。便宜可以。Vybavím si zľavy.这个是25，还没35。 25. 这个是少腿一条。 Som nerozumel. 这个。Aha. To sú po 10. To sú po 10 tieto. 这个是1、2、3、4，少腿。少腿。40。1だ、1だ。To tiež by som zobral. 在厕所看，我就是都上厕所去了，完下来不用上厕所了。哪个？ 150? Dobre. 他说可以便宜。
A jeszcze taki to nie ma tu? 啊，这个没有，这个没有，这个这里没有，看不到了，小的有，他要大的， Nie masz, tak? To jest czego to? to jest drewo, a to by ci starczyło po 10. Nie bude to farbiť? Nie wiem, raczej si potom zober také, no ale keď si mal To sa dá aj na ruku, tak to tak, no ja, to ja mám takisto, len rozťahuje sa trošku tá gumička časom. A jedna svetlo ešte. Daj si do krku môžeš. Tak ti napíše potom. Ja mám pokoj. No, tak ako ja. 160, nie? 166. 这个是团体员，这个是 CT5。 To jest 65? Yes. Máš navyše dosť? Hej. Ty kafery, poprosím, mi to zobereš, však? Hej, dám to tašky. Čiže 20 je? 25. 团体5。 25? O. Tie gule, čo sú zač? Nepoznám to. Kamene, viem, že kamene, ale k čomu? Za 15. Toto ti je dobré na ono, na také. Hej, ako na masáž, ale to sú na vlasy. Toto je na masáž? Hey, Takto? yes, sir. Hej? Yes, sir, yes, sir. Koľko to stojí? 20 je? 25? 25. 25, 25. Koľko? 25. A ty máš fajku na... Na čo? Na... Čo to robia s týmto? Marihuanu fajču, či čo? Tieto oné hrebenie. Dobre, to je ten daj. Káde čo nájdeš, pána beka. Si je dobré takto tu, aha. No hej, ale... Hava, šiše. Šišia. A, táde. Veľký si chcel, som povedal mu. Je veľký chceš. Ak urobíš zľavu, poviem mu. Za koľko to dáva? Čekaj, 20 je? 这个是130。 130, to je veľa. 130? Za stovku ti to poviem, za stovku. Za stovku mi nedaj. 他要100可以 OK, máš to za stovku. Toto je super ináč táto. 35 som ti spustil aspoň, lebo vieš, že veľa si kúpil. No jasne. Preto som chcel. Aha, to je s tým oným, no. Ja som si vybral peniazy, bo čo by som mal na masáž ešte. Hvala. 现在好，现在好了。好，不客气。好，谢谢哦。好。我现在来，师傅看看师傅在上面。大家，拜拜。 No, jen pozrieť, či mám ešte také peniaze. No, mám. Na čo mám aj ja? 抱歉，对不起。